የፊት ለፊት ጸጉርሽ እየተሰባበሩና እየረጋገፉ ከተቸገርሽ ይህ ቪዲዮ ላንቺ ነው። እነዚህ ግብአቶች ጸጉርሽን እንዲበዙ እንደ አዲስ እንዲበቅሉ ይረዳቸዋል። እዚህ በፊት የሌለሽን ጸጉር ሳይሆን በተፈጥሮ የነበረሽን ይንከባከቡልሻል ማለት ነው። አንደኛ ቀይ ሽንኩርት። ቀይ ሽንኩርት ሽታው ቢደብርም ለጸጉራችን እድገት ግን ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ስንጠቀሙም ቀይ ሽንኩርቱን ከትፈን ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፈን ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ቀይ ሽንኩርቱን ጨምረን ለተወሰነ ደቂቃም አፍልተን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ሮዝመሪ። ሮዝመሪ ለመላው ጸጉራችን እድገት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በተለይ ለቤቢ ሄራችን ደግሞ እድገትና ጥንካሬ ወሳኝ ሚና አለው። ይህም በጭንቅላታችን ላይ from this ወይም ደግሞ ብለድ ሰርኩሌሽንን የደም ዝውውር to this with only for natural ingredients. Keep on watching. You're gonna need mint, rosemary, cloves, and ginger. Add them to a pot and add water. Let it boil. This is what it should look like after it's done. አብሽ ለመላው ጸጉራችን ጥንካሬና Fenugreek in Islamic prophetic medicine is so powerful that early doctors Fenugreek is a legendary supplement. I'm going to tell you the benefits of it and how to properly take it because I don't see a lot of people talk about that. Fenugreek is also great with creatine because it helps with creatine uptake. So if you're working out for better gains, it's going to increase testosterone, also going to help with creatine. It's like a perfect supplement. Not only is it anti-inflammatory, but long-term studies show አራተኛ ቅርንፉድ። ቅርንፉድ የጸጉር እድገትን ፍጥነት ለመጨመር የሚያስችል ግብአት